Thixo wawuthixo uNkulunkulu wamakhosi alelizwe oShaka noMpande amakhosi lapha eAfrika. uNkulunkulu wemndeni Nkosi nabazali bethu. Nkosi yamakhosi ngemphambi wakho. Ngimnkosi phezulu Nkosi kwesiziba. Esibila Nkosi umlilo. Baba lesisiziba umuntu ozelwe nje inkosikazi nendoda akafanele Nkosi ukuma lapha. Kodwa Nkosi uwe wedwa Nkosi ngoba uyingcwele ofanele Nkosi ba ume lapha. Kodwa Nkosi ngothando lakho Nkosi ngiyacela Nkosi ba ungifihle. Ufihle Nkosi nabantu bakho Nkosi abalapha ngaphakathi ethempeleni. Khona abalapha Nkosi badonsa Nkosi ngeingalo baboni ngisho emahlweni Nkosi. Abanye Nkosi bagqutshwa Nkosi ngeinqola. Abanye Nkosi kade bethwele Nkosi ngeingubo zokulala. Kodwa Nkosi bonke njengoba belapha Nkosi balambele Nkosi ukuzwa Nkosi izwi lakho ayibonge Nkosi. Nkosi yamakhosi sibonga umusa Nkosi nothando ngoba Nkosi nyazi lezulu. Ubukhulu bakho Nkosi abulinganiswa Nkosi nantaba. Abulinganiswa Nkosi nazo zonke izinto ezikhona emhlabeni ngoba Nkosi emhlabeni Nkosi umuntu ongena ngaphansi kwamazi Nkosi ufica wena. Nofika Nkosi emkhathini shembe ufica wena. Ngifisela Nkosi lamananzaletha Nkosi alapha ukuba angathuswa umkhemezelo wemvula. Ngoba thina inhlanhla esehlele ukuba siguqa phambi kaNkulunkulu abaningi kade befisa namhlanje balele ngaphansi kwenhlabathi imilomo ibheke phezulu abakwazi ngisho ukuvikela iconsi lemvula. Kodwa sizothi Nkosi asalanga ngoba Nkosi sihlakaniphile noma singcwele kodwa kube umusa. Sifisa ke Nkosi njengoba sihlezi lapha Nkosi usenze Nkosi usifaka umjovo Nkosi ukusiqinisa ukuthi le demon Nkosi le COVID ushembe akalenze lidlule sisale sidumise unyazi lwezulu ayibonge Nkosi. Amen. Bantwana beNkosi ngiyakhuleka ezulwini esihlaleni singcwele. Nkosi ngiqhamuka Nkosi ezweni lale Nkosi eNyohanova kusemshwadi Nkosi yamakhosi. Ezweni lakithi Nkosi namasipala wakithi Nkosi unamakhosi ayisikhombisa. Engiwacelelayo Nkosi ngoba ngaqala ukubona Nkosi emazweni akithi ngibona umuntu abaswe azaphele vutha. Ngizocela Nkosi namhlanje shembe ukuthi hamba Nkosi uyofuna Nkosi amathambo Nkosi amakhosi ezolakithi Nkosi emalangeni kaDulela kaNgcobo. Uyofuna Nkosi namathambo Nkosi obukhosi Nkosi bakithi kwaCibana shembe kwaNgoza. Ngikhulekela Nkosi neze Nkosi lakithi Nkosi kaSayimani kaGcumisa Nkosi hamba uyofuna amathambo obukhosi shembe waqoqa Nkosi abe phambi kwakho. Khulekela Nkosi nobukhosi Nkosi bakwaGwamanda Nkosi uma ulapha emkolweni. Ngiyakukhulekela shembe kuwe Nkosi hamba uyowafuna Nkosi amathambo shembe avukele Nkosi kuwe. Nobukhosi Nkosi basemathulini. Ngikucelela Nkosi kuwe nyazi lwezulu. Ngicela Nkosi nobukhosi Nkosi bakwaNgubane. Nkosi yamakhosi uba Nkosi hamba Nkosi wafunela amakhosi ngoba Nkosi maye phambi kwakho Nkosi. Lelazwe Nkosi lonke ngisho inhlabathi yakho iyovuka inamathelo onyazi lwezulu ayibonge Nkosi. Bantwana beNkosi namhlanje sibuthiwe. Sisenqabeni enkulu emzini omkhulu inkosi inyanga yezulu yasenzela bona abantwana beNkosi. Ngifisa mhlawumbe Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu mhlawumbe ngidlule lapho. Njoba lenyanga ekade sikuyo bekade kukhunjulwa indaba enkulu inkosi inyanga yezulu. Bantwana beNkosi sibahle kangaka noma siqhamela kangaka emhlabeni le Nkosi eyasibutha phansi enhlabathini. Yazakhela thina uba sibe nje. Ngiyikhumbula ngelanga imlapha eParadise ithi Manazaretha fanele ngabe sengihambile emhlabeni. Ithi kodwa angilulu uba ngihambe ngoba ufuna ngiqeda amanga lawa agcwele lapha emhlabeni. Ithi ke amanga makhulu lapha emhlabeni ithi ufuna ngiwaqede ithi kodwa ngikwazi ukuphumela ngaphandle engazange ngilungise mina lapha nengaphakathi kwamatsha amhlophe. Ithi ke Manazaretha kungiphethe kabuhlungu ukuthi emhlabeni aManazaretha wezwani. Manazaretha wathandani. AmaNazaretha enyanyana. AmaNazaretha ehlebana. Uthi abanye benza ubuqili baze babenzele mina. Ithi ke angikwazi ukuba ngishiye le ndaba ngingawaqedile amanga akhona emhlabeni. Ithi ke ngizoqeda ukuthi lelizwe njengoba kade licoloniziwe
lathathwa ngabamhlophe funa ngilishiyele ilizwe selisezandleni zabantu abamnyama ayibonge inkosi singofakazi bantu abenkosi izithi inkosi angazi lo uhulumeni uyithatha indaba okuvota ngoba ukuvota yinto yasezulwini kodwa abantu abenkosi inyanga ezulu umbumbi waleli bandla uNkulunkulu wasenzela izinto ezinhle ekufuna sonke emthandazweni wethu ukuthi inkosi inyanga yezulu vuka namhlanje ukhazimulisa umhlaba Nkosi yamakhosi ngiyazi lezulu ngifisa Nkosi ngaphambi mhlawumbe ngiqale ngene kule nkonzo yakho Nkosi ongithuma yona kukhona ingoma esesihlabelelweni isihlabelelo bantwana benkosi sika 26 ofunda kahle mangasa ngisize kodwa kuyisifiso sami Nazaretha ukuthi wonke umuntu olapha endlini ethempele ngiyazi isihlabelo sakho usigoqile ngoba ubona imvula kodwa ke ngifisa ukuthi wonke umuntu olapha ngaphakathi awafunde lamazwi abhalwe lesisihlabelelo ngoba enhlabathini usufa uyawufica impethu uyawufica intuthanyo ufica lamazwi ebhalwe ngaphansi kwethuna lakho ngelekelele mshumayeli ungelekelele lamazwi kodwa ngifuna ungithathele kakhulu evesini lesibili nelesithathu nelesine kodwa ngiyafisa abantu abenkosi wonke umuntu uma wenasi isihlabelelo sondela konaso seduze kwakho ngoba ngifuna noma usufike ekhaya ufika ukuthi khona isihlabelelo ngifisa nami ukusifunda ngisibone ukuthi sibhala ukuthini ngoba siphambi kaNkulunkulu abantu abenkosi siphambi kaNkulunkulu ozomshela lapha emhlabeni umfice ezulwini umfice ngaphansi kwamanzi uzawufica unyazi lwezulu ayibonge inkosi ngelekelele mshumayeli ngazama ngaphelela ehlane ngathanda ukuzithukusa ngathi uma ngithandaza ngisehlane zangimemeza ngezwi elikhulu zathi ungangishiyi nami ngiyathanda ukuhamba nawe ngiyekuzwa okushoyo phambi kukaBaba osezulwini kudingeka usifihle zonke izono zakho ungangishiyi noma uyothandaza ngiyathanda ukuba ngikuzwe ukuzibika kwakho yabonga mshumayeli inkosi ikusisa bengicela kodwa ungiphindele ivesi lokugcina ngithe bangcwele ongonathi isihlabelela sitsheleke awuphindele ivesi lokugcina mshumayeli kudingeka usifihle zonke izono zakho ungangishiyi noma uyothandaza ngiyathanda ukuba ngikuzwe ukuzibika kwakho yabona ba Nazaretha ingcwele njoba ngiguqe phambi kaNkulunkulu omhlonyazi wezulu kodwa iyodwa into abantu abenkosi sizoyinxusa nesizoyicela ngoba lapha sizofuna indlela yethuna ukuthi masingene ethuneni sivukele phambi kaNkulunkulu omhle unyazi lwezulu ayibonge inkosi kuhlupha ke isikhathi kodwa ngiyafisa amaNazaretha uba sihube ingoma ka226 Nkosi yamakhosi ungiyaxolisa inkosi uba ngizasithatha phakathi inkosi ngenzela uba ngingashawa isikhathi sasezulwini ayibonge inkosi wothatha lapha nevesini lesine inkosi
enkosi enhle yakithi emhleni bamaNazaretha simenyiwe inkosi enkulu uNyazi lwezulu ayibonga inkosi bantwana benkosi ayikho into ekhona emhlabeni esiyayibona enhle neyo sijabulisa neyo senzani ngaphandle basonke sibone uNyazi lwezulu ayibonga inkosi amen. Ngibona isimanga abantu benkosi uma uhamba lapha eThekwini khona isizwe esigcwele lapha eThekwini sishoda uba sigcotshela inkosi yesizwe ezophatha khona isizwe samaphara ngithe mangizoqhamuka ngapha ngakwe Bayhead ngizoqhamuka phansi kwebridge mangiqhamuka kanti irobot angazi benani laselimi isikhathi eside livalile irobot Zase isukuma lezilwane zangibuka ngamehla abomvu. Kwasho ukuthi amawindi wonke bekade ngawavalile emoto. Ngase ngibona iphakamisa izandla zathi ha wena oNyazi lwezulu. Zathi uphephile ngeke sikwenze lutho. Amen. Batwana benkosi uNkulunkulu maye batshaza nangamaphara uthini wena. Nikhona abantu benkosi. Ngisho ungafika ungene eBodla store. Ufica abantu bedla izidlo zonke. Baba ukubona kodwa mawunophawu bathi wena oNyazi lwezulu. Batwana benkosi sisentweni enhle. Sisentweni efanele basonke manje nasilungisele ukuba Nkosi masimphambi kwakho Nkosi ungasani. Ngiyanxusa Nkosi yamakhosi kule nyanga ngiyangikhumbule. Inyanga yokuzalwa kwensizwa Nkosi engizalayo umkitazi weingane. Ngiyacela Nkosi hambe umfuna Nkosi enhlabathini alele kuyo. Beke Nkosi impethu Nkosi nentuthwane. Mthuntuthe Nkosi avukele kuwe. Ngoba kwakuyekhuluma Nkosi indoda yomngane wami ithi mntanami akuthathe lutho kuphela kwamashumi amane eminyaka 40 years afa umuntu engangenile esizweni. Hey bana. Yayikhulumeke indaba yentombazane ethi uMantombi. Lensizwa omngane wami ithi uMantombi wakwensizwa wakwintombi yomNazaretha. Eyayigida idla isidli kwenza konke lapha egcekeni. Ithi kodwa kwafika izinsuku yacela. Yathi Nkosi yamakhosi ngiyacela uba ngigoduke ngekhaya ngiyobona abazali bami. Ithi ke le ndoda ke wabe sevuma inkosi yathi kulungile goduka meka ithi kodwa makube kuya ngokwami ngabe ngontomba uye ekhaya. Kodwa ngoba le ntombazane yayinechala elihle liba yayikhumbula abazali bayo. Wayeseyivumela ubaba uthi Mantombi hamba ekhaya kodwa ngangcono ngusugida umgido ogcina ngoba noma ekhaya mhlawumbe usekubuya. Le ntombazane yayinesifisa esihle sokuhamba ekhaya kubo iyobona abazali bayo. Yenze Nkosi lemvula Nkosi esinetha ushembe. Isikhonke Nkosi yamakhosi. Yenze Nkosi isibophe Nkosi basondele kuwe. Ngoba Nkosi abalele Nkosi amathune namhlanje abakwazi Nkosi nokuyivuka. Yehla Nkosi iziyogama nxesifubeni Nkosi kubo bakhumbule shembe bavukele kuwe. Inkosi. Kodwa indaba enkulu le ntombazane yathi mayisifika ekhaya kwajatshulwa kakuhle isibona ngabazali bayo ekhaya kubo. Kwakuhle kwashona ilanga. Yabamba ingubo zayo yayisithandaza nayo yathi lala nathi namhlanje amalobo bajabula abantu bathawu sibona sibaye mangathi yamgcina asimazi ukuthi wekade hambeni nini kwakuhle kwasefika umama kamakhelwane wathi sibani kuhlatshwe ekhaya afika awuyathi yanqaba into kade ngagcina ubona abazali bami wathi unina mntana emahambe ngabaphoxi yayisifika le ntombazane bayijolele bakhipha inyama bakhipha zonke izinto ezinhle yadla le ntokazi yaphuza kwamnandi yayisisuka yahamba ekhaya yahlala ekhaya lathi mashona ilanga ntambama yayisikhumbula isibambeza kaDavid yayisihuba lelihubo lantambama lokulala athi ushembe maNazaretha uma nithanda zantaba umshembe ukhipha ingilozi umhlaba wonke zibuka phansi ingilozi zibuka imize namantsha amhlophe ithi la usize nilibikayo nokudinga nokwesela ifika ingilozi zikuthatha konke lokho amaNazaretha awasawafaka amantsha amhlophe ngoba benze ukuthi mangabe bebiza laba abaqinqa amabhodlela kungabi nenkinga. Kodwa abatwana benkosi indaba enkulu yathi le ntokazi la iqala ingene evesini lesibili
Manazaretha ingcwele yayisibona uNkulunkulu omuhle ingungumahlombe abantu benkosi wayeseqhamuka wayesemabuya yayisimbuka baphenduka abazali babambuka yathi hawu ma nangu baba wayeseshingile uJehova wakhuphuka ngensika kwabe endlini ekhaya washingile uShembe waphuma phezulu emqadini uMantombi wahlabeka wafa kodwa kufeni kwakhe abantu benkosi wathi esefile bahlupheka kakhulu abantu befuna indaba kaMantombi ngiye ngihlupheka kakhulu abantu benkosi ngoba ngiye ngibuka abantu emhlabeni abayikhathazi ngabantu mabehamba ngensuku zokugcina bahlupheka abazali bakhe behamba beyobika bethi inkosi ingane yethu inkosi yayisisebenzi sakho kodwa nkosi ekufeni kwankosi kasiyiboni isiyasukuma ithi inkosi akuthandazwe kuyofuna uMantombi athi mayiqala eThathana zamaNazaretha wayeseshaya itafula baba wathi manini maNazaretha sengimtholile uMantombi ithi ngabe ngawufuna ezihogweni zonke zomlilo nezamafutha ithi ngimtholanga ithi kodwa ngithe mase ngibuya ngabona ngikhonkotha isimanga kusenja uthi ngase ngiqonuka kakhulu kwakhuluma inkosi ngomahlombe abantu benkosi ithi ngaqona ukuthi mina Shembe ngangikhonkotha yinja uthi ngase ngimuza ukuthi hey wena demon lenje ufunani kimi na yayisikhuluma inja athi hawu baba ngisiyona inja kodwa nkosi mina umntwana wakho nkosi ngangihamba nawo nkosi ngangigida nkosi ngangidlana isidlo nkosi kodwa ekufeni nami nkosi angikubonanga ngahlala nkosi eswini senja wawenza lapho na nkosi ngaka amakhelwane wami nkosi ngafika kuhlathi bafika ngiphakela inyama ngadlela esithebeni sasidlela imalasi ingakho nkosi ngimusa ngithi inkosi hambe yofuna indoda engizalayo hamba nkosi uyifuna ngoba ngiyakhumbula abazali bangamhlaba ezoyicela enkosi ilanga lokhanya mhla isanda kuhlala esihlalweni bafika basebekhuleka bathi socela uba usiphe umntwana befelwa ngabantwana ithi inkosi ngizonipha umntwana ithi kodwa ngizonicuyela kubasket wami ithi lo mntwana uyohlala phile isikhathi eside ngibe mhlungu nje inkosi ngoba baba uhambe emncane kakhulanga yafisa inkosi ukuthi la ekhona mphe inkosi amandla umphe inkosi nesihlangu sokuba inkosi awahloze noma ngabe yini inkosi ukuze sibusi sayi sinikeziwe nathi inkosi singafe sibancane ibongosi bantwana benkosi ngifisa uba ngixoxe nje indatshana encane ngake ngelanga kukhona indoda isasebenza sasihamba nawo lapha ngeitimela le ndoda yathi mayisisekhaya kanti yayithathile inombolo yami isiyangifonela ithi weMadondo ngigula ngohlobo lesimanga manje ngasufike ngibona wena ngamehlo mhlambe ngasinda ngithi mina hayi baba ithi wena ungcona ngihambe ngubike enkosini makwenzeka noma ngithola ithuba kodwa ngifike ngiphethe isibusi sesivela uNkulunkulu omhle ngikhuluma ngoNyazi maNazaretha amen Nkosi yamakhosi ngahamba ibanga elide khumbula kahle ukuthi imoto engangihamba ngayo yahamba ngalibona uthi seliyampela kuempty okhomba ukuthi ngangezweni elikude kakhulu kodwa abantwana benkosi sathi mase sifika emzini le ndoda ngiyifica le ndoda isingumshumayeli ungasa ngiyifica le ndoda yayisingena inkonzo sayibamba inkonzo yanamandla abantu benkosi bahla abantu abahambela abanye abantu manga bebesosizini abangabheke inzuzo nakukhokhela mase sifike lapha kwasengena nje indoda esimpungu imhlophe ikhanda lonke yayisingena le ndoda idonsa umkayo yayisifika isiguqa lapha ngasensikeni lenkosikazi ngase ngithi lo baba ngoba muhle nje akanankinga wayesecothoza lo baba wayesefika isehlala phansi kwathi makuvula ithuba lokuthi sithi lo baba osibizilekho akabike ukuthi yini afisa uShembe menzele yona yesithi inhliziyo yami ngiyacela baba ngifisa uba ngimusha isibongo sakhe kodwa ngangisezweni elikude kakhulu ngithi kodwa baba ngibona le ndoda efika lapha kathi idonsa unkosikazi wayo kodwa mangiyibuka le ndoda ngibona ifake ingubo emhlophe ngabe baba yini ofisa sisithandaza amasitolo uShembe ukuthi akakuvula amehlo ngoba siyakubona ukuthi nosizi oluyisimanga maNazaretha uShembe uNkulunkulu kodwa kumuntu oqaphelayo maNazaretha afanele siyidayise thina sithi thina singamaNazaretha sithanda unyazi kodwa izenzo zethu zibe zingasho njalo ngaye ngakhuluma Nkosi yamakhosi namanje ngiyekusho lokho
ngithi Nkosi wena uNkulunkulu uphethe inkemba Nkosi wabonakala ngapha emampondweni uphethe Nkosi inkemba ngosecebezelayo shembe musu ukuvuma Nkosi masenza izinto ngosezikudumaza ashaya usishiye nikhona abantu abenkosi uNkulunkulu abantu abenkosi mangabe senza izinto ezingamjabulisi akufile inima abantu abenkosi eyibulewe iCovid siyafisa ukuthi izitha kaJehova uNkulunkulu ayibhubhise nikhona abantu abenkosi na usho kancane amen uma isisukuma le ndoda abantu abenkosi ngifuna ukukhuluma le ndaba ngibe mfishane yayisisukuma le ndoda yahlabela ivesi le ndoda hey Nazaretha ekhaya elimiyo phakade likhona alefihliwe ithi khona ivesi engilesabayo elilesi sihlabelelo elithi jabula wena ongaboni umhlaba nengcebo yawo ithi kodwa vula amehlo umphefumulo hey bantu abenkosi ngase ngibheka le ndoda ithi madondo ngayo ngakubona emhleni yami ngisabona ngase ngiphethe ngibheka le ndoda ithi ngiyazi nonke lapho ukuthi nidabukile manje ngibona ngidonsa inkosikazi yami ngesandla ithi ningadabuki njoba ningibona nginjena nje ngizenze mina ngaphendula ngayibuka le ndoda ngathi mina cha baba cela ushembe uthembe akakusize kuqhaqa inkinga ukuthi ubone amehlo ngoba lo uNkulunkulu bantu abenkosi esinaye ongenze kubantu kodwa onyazini kuyenzeka ayibonge Nkosi kodwa indaba enkulu yokuthi inhliziyo yakhe ime ngakuphi nikhona abantu abenkosi ithi le ndoda ake ngicokele nonke lapha endlini ithi niyabona nje bangivaleka amehlo nje kade ngiyinsizwa uNazaretha bengiphuma nami ngibophela ibhesi lami ngihamba ngemgidini ngiyothi amaqhawe akathi besiphuma sivunule naye semgidini naye afika athi ngamembeza obusuku nemini ithi kodwa le ndoda indaba enkulu bantu abenkosi kuthe ngelanga elithize kade kuyisonto ntambama ingane ngithaye ilungisa inyama sosa lapha ekhaya ngoba kwakade kuyintambama sifisa uba sidle kahle ithi sathi masiqeda ukuthandaza ithi ngabona umuntu ehla phezulu ngomqadi nikhona abangcwele amen uthi mayehla lo muntu wayesema ngathi lo muntu ofanele ngaka nobaba wami uvelaphi lo muntu uthi wayesethi lo muntu hey wena Silima angisiyeni baba wakho mina ithi futhi angisiyeni umkhulu wakho mina ithi mina ngukhokho wakho ithi uyangibona ngikhathele ngiyayifuzela kade ngisenkosini yamaNazaretha ngiyokhuluma nenkosi unyazi lezulu ikhona abantu abenkosi uthi ngafike ngathi inkosi ithine sahlangana ezulwini sathi sibanibani akabone wena abe yiNazaretha ukuze awusithethela amacala asenyule ehluphekeni esaboshwa sihlezi kukho ithi kodwa sibanibani selokahamba waba yiNazaretha ebusheni bakhe seze wakhupha namhlanje waze empesheni akazange asenzeleni utho ithi ngihambe ngayocela ngoba ngibonile ukuthi masizela kuwe ngeke ushembe avume nawe ithi ke sathi inkosi siyacela usibanibani ukuba inkosi singambulali siyacela inkosi usibanibani angashayiswa inkosi na imoto kodwa sicela inkosi basimvala amehlo azafe ngasaboni ithi ke maNazaretha ke abantu abangenzi lutho nababukela udumo nje behla benyuka ithi ke egcina ngabe imihlabo iba njiki
njoba ningibona nje nami ngizenze mina mhla ngifayo ngisawuthethe icala lamadoda ikhona amadoda enkosi sikhonke enkosi ngalemvula kade sahlala shembe singakuboni abavuke shembe nabasemathuneni Nkosi baqonde ngaphenduka ngayibheka le ndoda ngathi lo muntu uthini hey maNazaretha umuntu akayilungisa abantwana benkosi indaba enkulu abantwana benkosi kukhona imibuzo ehlale ingibuza enhlizweni yami ithi ke le ndoda mina ngiyamazi ukuthi ushembe uNkulunkulu ithi ngibona ngivale kamehlo nje abakithi abahambe bayocela kushembe umbuzo wami uthi sekuzohlala phansi njengoba umhlela ngaka lapha ethempelini owakabani isibongo sakho uma usuzazi isibongo sakho ukuthi ungakabani umbuzo uyabuza ukuthi yabanjani imbuzi yakufaka kulesi sibongo oyibiza ngaso yaqotshwa ngonjani ummese imbuzi sasinjani isithebe sayo yona imbuzi yakukhipha komalume wakho yayinjani yona inkomo ekwakhokhwa ngayo yayimalamunye yebo baba umbuzo wami ohlala ungihlupha abantwana benkosi wesibili othi njengoba umhlaka ngaka nje kuphi kini khokheli hoyi ukuthi umhle kanjani buka yena umnqwazi ofakile fake ngisho igolide ekhanda kodwa kuphi kini wona lo mzi namhlanje ohlezi kuwo othi umzi wakho wabika ubani wakunikeza impela yaba kanjani imbuzo waphuma ngawo uvalelisa uphuma kwenu amkhokheli yayibuzela nje bantwana benkosi ukuthi ngifuna mhlawumbe masiphuma lapha endlini uzophuma uyazi impendulo yokuthi ngowakabani isibongo sakho wena nanokuthi futhi kuphi kini nikhona abantwana benkosi masiphuma lapha endlini uzophuma lembuzo iphendule kini bantwana benkosi enkulu unyazi lwezulu sisendabeni enhle uNkulunkulu owasithandayo lo muntu bantwana benkosi ukhuluma indaba enkulu ukuthi abantu basezulwini sengizohlala phansi bantwana benkosi ezulwini kukhona iSupreme Court maNazaretha khona yini iSupreme Court lapho khona abantwana benkosi umuntu mayesehamba emhlabeni baye bafika bahlabelela kahle behlabelela ingoma bethi ngowela ngejabile
umbuze eke ngibuze ukuthi mhla ufayo njengoba umhleka kanje mhlawumbe usuze wagqoka nejazi nje mhla ufayo uyongcwatshwaphi akuqale kwanje umhlangano ukuthi uzongcwatshwaphi usibani bani uyongcwatshwaphi ngempela awukhulume Bantwana benkosi ngikhuluma le ndaba nje bantwana benkosi ngoba ngifisa ukuthi mase silapha kule ndaba enkulu ngabantwana benkosi ushembe usindisile bantwana benkosi kwiCovid. Amen. Kodwa sibuza umbuzo ukuthi usindiseleni uNkulunkulu ngoba nansi indoda. Ithi lo ndoda ngibona nginjena nje mina ngizenze mina. Baba ayobhekisa emadodeni ngoba kuthiwa baba obaba. Uyabona ama window ulapha. Kini ungenayo indlu kababa wakho okuzalayo. Khohle ukuthi uyezulwini. Ayontheni amen baba. Awusekho amen. Uyabona mawulapha endlini ingekho indlu kamkhulu wakho. Nikhona abantu benkosi. Khohle ukuthi uyakuphi. Noma ungangibuka kabi. Niyeza abantu benkosi. La uhlezi khona abantu benkosi uma ingekho indlu. Ekuyona abantu benkosi enkulu impela la kuthatha khona amacala indlu kakhokho wakho ngiyakuthembisa mntakwethu mancane amathukuthi uzobonana nonyaza apha siyakhona ayontheni amen Nazareth mase bakhona indaba enkulu abantu benkosi umuntu mayisefile Nazareth umholo wesidumbu uyaphuma na endlini mase umuntu ehamba enqangela afika umuntu ukuthandazo lapha ngasenhla kwesibani nikhona abangcwele enqangela boyisa ukuthi baba nabamkhulu emaphutheni lo muntu awenzile emhlabeni siyacela namhlanje ukuthi vulani izandla nimemukele ngoba nathi kade sifuna incwadi kaMateyu 18:18 ukuthi okuboshwe lapha ekoshiwe nangale kodwa kukhululo lapha kukhulula nakuphi zibheke nje umhleka ngakho njengoba umhleka ngakazibuka siyokudla lapha isibaya nje Kokeli Baba ibhokisi lakho lesigudla isibaya Ngiyabuza Nazareth Uyosigudla kuphi Ngoba wona ukufa ngofika abantu benkosi siyofika sihlabelele ingoma phela umsebenzi womfundisi ngumukela isidumbu sesiye emaduneni Nazareth Yeah Sesihlabelele ingoma sithi nxa ngifika ekhaya la Nazareth ayingcwele ayibakithi siphambi kaNkulunkulu omuhle amen ngenze ethi uhambe ohlebela isihlobo sakho njoba uyiqembu nje lilwa nonyazi ayibakithi njengoba ungalala ebusuku nemini ukhanda imhlangano evukela lelibandla noma ngabe unekhona lonke lokubuka abantu ofanele bangcolise lapha esontweni kodwa ngiyabuza abantu benkosi ngokabani isibongo sakho wena futhi kukuphi kini siyakudlwana isibawe namhla usufayo Nkosi Nazareth umthetho omshumayelwa kuleli bandla akasihlambulula isidumbu esingahlanjululiwanga umndeni umbuzo uthi kanjani umthetho walenkonzo abantu benkosi umuntu mayikade noma ngabe kade ke namhlanje bonke abantu masebehambile bafaka emakhazeni mase bebuyiswa kodwa umuntu mayisefika nomzimba wakhe isidumbu sibekwa lapha nesangweni yeah Niyeza bantwana njengoba sibeka lapha esangweni bantu benkosi senza ufunda incwadi amaHebrew 9:18 ithi akukho ukuthethelelwa ngale kwani
njengoba ungenayo imbuzi ngibuza wena mhla ufa uzoshonaphi Ay. khokheli Ay. hoyi usukhulile usungena esigabeni sakho sokukhula noma ngabe ungowesifazane noma ngabe uyindoda izawufunakala imbuzi esangweni ukuthi sibani njengoba usuhambile emhlabeni ufe wena ungasabangeneli yonke le mizi yakini ngoba ungcono wena futhi usugcotshiwe Yeah. khona umuntu ophuma ngisho emndenini kubo kukhanya ikhandlela athi ngijahe mina esontweni ngoba ngigcotshiwe. Ake 10 amen maNazaretha. Kuzofika ukufa maNazaretha. Nikhona amadwala enkosi. Le mbuzi izothikela maNazaretha lapha nisime esangweni lembuzi. Sengidle isikhathi sikaNkulunkulu badwala enkosi. Kanti ungasawuhambela umndeni, kanti ungasahlala esithebeni. Wonke lento abafowenu inkomo uzange uyikhokhe. My babu. Usahambisa umndeni wakini ezinkantolo ninukana nethi niyathakathana. My babu. Mhlawumbe wabonakala unyonyobele namakhosikazi abantu. My babu. Nikhona abantu abenkosi. Sekufika lapho khona amanga engangeni khona. Sekumiwe eqinisweni madame enkosi sekuzothiwa umndeni walapha ekhaya emaphutheni onke usibanibani awenzile emhlabeni thina sivumelene emhlabeni ukuthi usibanibani akathethelele namhlanje wonke umuntu omndeni omdala nomncane uphethe umnikelo omhlophe madame enkosi abazokucelela ngawo. Nikhona maNazaretha. Mase kuthiwa ke baba wena baba omkhulu lo muntu nje besefile nje asizazi indlela behamba. Mhlambe wakwambona nomlungu. Mhlambe wakwambona nanendi. My babu. Kodwa Nkosi indlela zakhe zonke sibasizazi. Sicela masimgezo namhlanje ngale mbuzi sikhiphe igazi nenyongo nomshana semhlambululo ahlanjwe lapha emese kwazi ukunqoba ithuna abantu abenkosi. Ilapha sekufika umshumayeli bangcwele. Noma ugcotshiweko ezohlambula isidumbu esihlanjwe lo bani? Njengoba ungawufundi umndeni wena oshona lapha. Noma kuhlatshe uzovula iphini futhi uhlaba indoda yakho. Nikhona abangcwele. Indoda yami ehlabela ngifuna umuntu ozojitha inyama yenkomo yendoda yami. Kodwa ngiyabuza mawami. Uma uzophela isidaba sakho uhambe emgidini, uyogida phezulu uthi la phuma laze lashona. Lashona la namhla. Bena Nkosi. Uye uthi uma ngabe usushaya emgidini ugida phezulu. Wagcina nohlala esithebeni somndeni. Ngikhethe namakhosikazi lapha ekhaya. Wagcina ukuthatha itshalo ukuyohamba yolala emndenini lapha kufuwe khona. Hey, ngilalele mangcwele. Ungamuza umuntu efundisa ngokuthi nothando yabathanda abantu lo muntu akanalo uthando. Neza mangcwele. Umuntu ungamuzwa nje efundisa ngothando uthanda kanalo. Kakhulukazi sesigcotshiwe abantu abenkosi. Ithina funa sibe isibonele sihle kubantu. Ayisenga phela inkomo mangabe ubisi ngenayo. Nikhona abangcwele. Ubisi lunjani? Lungekho. Ulokumile mina ngumshumayeli mina. Ngumshumayeli mina. Hayi bantu abenkosi asifundise ukufunda okuhle. Ayibonge Nkosi. Ngoba kuze usuku lokufa maNazaretha. Ngiyake mtete yodwa sengigcina abangcwele. Uyebuza umuntu ethi mina abantu banginyanya, abantu abangifuni, abantu bangikhupha, benza ini? Kuvuka abantu abalele ngalo kwethuna, bayakhala, bese bethi shembe, lolu sizo siliphethe, ake sikuthele isibanibani. Uyibona sewanyanya ngabantu, uyibona sukhutshwa, sekuyona yonke into, kanti silile sabantu abasethuneni madwa benkosi. Vele yebe emhlabeni ukhona umona. Khona nje uma unezinto zakho bazokuzonda abantu. Nikhona abantu abenkosi. Kodwa ngifisa ukuthi kini abantu abenkosi bahluphekile abantu ngale kwethuna. Umuntu nomuntu abantu abenkosi akahlale phansi manje akaphenduke abheke kube ekhaya. Ngoba ngiqinisile mntakwethu ngiyakutshela. Uma ngabe kini kungakaze uhlale ngaphandle komuzi kuze kwenziwe inhlambuluko komndeni, hey mntakwethu anizukuya ndawo. Nikhona abantu abenkosi. Sizofika kini. Mase siqedene ukuhlabela sesifuna inyama sithi vuka nathi. So
Sesifuna izithebe zenyanga kodwa abantu abenkosi umbuzo ngithi mase siphuma kulendla uyifune uyibuze nawe manazaretha ushembe esiphambi kwakho uNkulunkulu ayibonkosi uNkulunkulu lo wangcwele isikhathi soba manje senalo abantu abenkosi uthwishile impela lungabankinga kodwa sengihlala phansi abantu abenkosi ngifisa wonke umuntu akayibuza ukuthi wakabani isibongo sakho wena wafika kanjani esibongweni esibizayo ukhona umuntu othi mayesemdala avela thathe isikhwama nophaqa benakho abaxoshe ngemuva ebesethi sengiyakithi mina sengikhathe ukuhlala komalume wami kuzowulungela mntakwethu bonke abantu bashubhiwe manje bakufaka ngishiwayaring manje bakushubhe kuthiwa fake ebomvu fake ihlaza manje babonta ilungu bese bekufaka i-DB box emzimbeni nikhona abantu bakukhushwa indaba yesibongo nikhona abantu abenkosi indaba enkulu abantu abenkosi ngoba angazi lokho ufike mhlawumbe ngelanga kuyefika mhlawumbe yokulungiswe kahle ukuthi ingane ikhulele kona noma ubaba wayo wayiphika ayikhokhela ngishishumi ithi kodwa mayisifika la ekhaya kuthiwa ishaya isibongo sikayise mhlawumbe yosilungisela uNkulunkulu ngelanga abantu abenkosi ngoba abantu bayaduka ngale kwethuna nikhona abantu abenkosi kodwa ngiqinisile uma ungenayo imbuzi qala ubone manje njengoba sothandaza nje ekhaya uyi Masingeke sigudi sibaya kini. Yazi manje uthi kunzima ukuya kuphi? Khona ama office bangade ngikhuluma ngawo. Wonke umuntu akasuka mabhukule abantu abenkosi ngoba naye ingoma kaShembe sihlabela zonke izinsuku ithi siyayifuna idlala Batwana benkosi iyabonga uNkulunkulu ethu belihle angibeke kulo kodwa Nkosi ngibonga Nkosi angiphezi khona insizwa yamagcino laphana kwethu igama la uthumeni sithe sihlaselwa ngapha kaSwayimane kwashisa umuzi kababa cisho ngabe nami ngafa lapho kodwa uNkulunkulu wasivikela abantu abenkosi sahamba saza lapha ePhakameni uma sesifika sihlezi lapha abantu abenkosi emadokodweni ubaba wayesenemoto wathi uyingqoshi semhlala phansi le moto yayingqoshi abantu abenkosi ubaba kade osebenza ngamese ebuya kuma ungena phana edokodweni indawo yayithanda ukwehlela yathi mayehlela imoto nansi ingane yayidlalela inake lutho abantu abenkosi yes imoto ngelikhulu ishoti abantu abenkosi kodwa lo uNkulunkulu khona abantu abenkosi ngithi okungenze kubantu kodwa onyazi kuyenzeka indaba enkulu kwakukhona inkosikazi abantu abenkosi yayisonta kuleli bandla kuthiwa yiUCC yayimenyanya kabi uShembe lenkosikazi kodwa wathi ubaba mayeseyibona ingane idlala wabamba izandla ekhanda isekho imoto ukuthi ayiba umgwaqo omncane wakhala wathi hawe Shembe izimoto wazuthi imoto ingane uyiphihlile ehle imoto yazobhathwa ezantsi netoilet yami imoto wehla ngamandla mayuthi yaphuma nayo ingane eyidlalela phana enzansi evrande nayo inkosikazi yakhala sesusi ithi hawu kanti uNkulunkulu umkhonza ukuba ngibona ikhehla lehla phezulu njengenyoni lafikele ibamba lengane layibeka kuvrande ibona inkosi inyanga yezulu bantu benkosi le nkosikazi yagcina ngalolu langa ebandleni layo namhlanje iyiNazaretha noma isingasekho emhlabeni ngithi Shembe ikhumbule Nkosi yamakhosi ngibonga umsakho Nkosi nothando lakho sibheke Nkosi usithande noma siyizolo Shembe usikhumbule Shembe usifake Nkosi ezulwini lakho angibuyisele ezulwini Nkosi yamakhosi inkosi ayibusele ezulwini amen Siyabonga amazwi amnandi sophe umfundisi wenkosi inkosi izibusisa